राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे हाणें संसदेत केल्ल्या संबोधना खातीर राष्ट्रपतीचे उपकार मानले आणि केंद्र सरकाराच्या धोरणांची तोखणाय केली। भारत युरोपीय संघ आणि भारत अमेरिका व्यापार कबलातीचेर लेगीत ताणें प्रतिक्रिया दिली। राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे हांणी 28 जानेवारीक संसदेत राष्ट्रपतीच्या संबोधना खातीर उपकार मानले। राष्ट्रपतीच्या संबोधनांतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाच्या फुडारपणा खाला देशाच्या उदरगती खातीर स्पष्ट रस्तो नकासो मेळ्ळा अशेंय ताणें सांगले। भारत युरोपीय संघ आणि भारत अमेरिका हाच्या मदीं जाल्ल्या महत्वाच्या वेपारीक करारा खातीर ताणें प्रधानमंत्र्याक परबीं भेटयली। ह्या करारा वरवीं भारतीय निर्यात वाडटली, मेक इन इंडिया उपक्रम घटमूट जातलो आणि संवसारीक पांवड्यार भारताची विश्वास पात्रताय घटमूट जातली अशें ताणें मुखार सांगले। मुझे आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड दैट महामहिम राष्ट्रपति जी हाईलाइटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत थ्रू इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन and institutional transparency and social justice. Address shows government focus towards pro-poor governance, digital empowerment and structural reforms that have delivered tangible benefits to millions across the nation. I extend my heartiest congratulations to our visionary Prime Minister and the entire nation. Under the leadership of Prime Minister Modi ji, India secured historic era defining deals with both Europe and the United States. Our Prime Minister has truly hoisted our tricolor with immense pride on the global stage. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।